Boa noite, SDI, nós estamos aqui na casa da senhora Trobe. Boa noite, conta com o Turende. Hope gosta de mira, Turende, beca Trobe. Conta com o ânimo à noite. Ânimo, tá bom? Sim? Ânimo na mão links, conta, na banda links, conta. Mei, com ânimo tá, mei. Na mão direita. Ah, não, mão direita, você também está, mas tem que mais. Não, bastante. Ante também, é sunang que tu nos live a Trobe awe. Dank para ter junto conosco, é um que besta volg nos riba Facebook e também riba YouTube. Dank para ter junto conosco a Trobe riba e dushi dia de sábado. Amém. Daqui para todos estão sintonizados na Rádio Margarita, Rádio Delta e toda outra plataforma na social. Daqui para estar conosco a noite e para share, like, invitar um amigo, visitante para acompanhar a noite. E se você na caminha, nós estamos aqui na Barbados, Jesus, na Centro de Desenvolvimento Integral, Dr. Israel Laito. Bombini na grande centro de reencontro espiritual e centro de nos gozo. E agora também nós vamos ter tópico sumamente interessante. O tópico lo está, você está agora aqui, pastora Bisayera, qual vai estar o tópico? O tópico lo está demonic delusions. Tópico muito interessante, é batalha entre bom e malo, pero queda pendiente, se você sabe mais, queda pendiente, queda sintonizar para o pastor. Nosso pastor vai explicar-nos mais em detalhes que vai estar o desafio não é. E nós temos programa a noite especial, nós temos alabança, oração, etc. Afinal, explica-nos. Sim, nós temos alabança também, nós temos praise team conosco, nós vamos amém para praise team também a noite. Amém para Deus para seguir bendicionando, para ajudar-nos para nós seguir adorar nos Deus, para somos merecedor nos adoração. Amém. Amém. Os treinos sinta desfrutar. Die mensen oren bastante lanta também, bastante lanta. Anto treino também live também, que também está volg nos online também. Quando iba snack nang, tem ecosi um tiki boy caloria nang, so começar. Dezembro tá vindo, nós vamos ser wak nos line um tiki. Diz tiki só. E também agora estão online, riba Radio Esperança Corso Facebook, vou comentar, pedir oração e ora o pastor da predica também vou pôr um comentário. E também é importante passar que tem link que eu vou pôr em comentário de Radio Esperança Corso, que tem link para pôr llena como request, para request de oração, Bible study e decisão. Queda pendiente estão que riba Facebook, que vai pôr link que também decision card que eu vou pôr toda a informação. E se você pedir Bible Study, etc., sempre vou clicar, estão seguindo nos live, mas aunque você através da plataforma, você participando conosco. Mas danke para estar noite junto conosco, bom vez mais, e lá nos ponemos atenção e nos coração para nós poder desfrutar, adorar a Deus e para nós ir mais a noite também de tema sumamente interessante. Bom a noite junto conosco. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado. Boa noite de nos parte também. Nós tarefa para encorajar, animar, invitar a alabar e adorar a Deus conosco. Então, tem que canal quando anda pedir. Romana com bolsa indulgência, dikasih algo chiquito. Nós temos o líder de praise team. Kutal hermana Deca com a cumpriu a mais vida awe. Me tava daqui para nós canta disso happy birthday chiquito. Ando para nos pedir nice e oportunidade braço na nome de nós tudo. Bom? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. The good Lord. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord, may the good Lord, may the good Lord bless you. Ibarbi. Hurra! Deus bendiga a boteca para você seguir com o bom trabalho. Glória a Deus. Danke. Romano, me agradeço a Deus. Pensei, me está cantando, me está cantando, você coisa que Deus está para mim, de minha vida, querer me está sendo que só me pode expressar, dor de alabar e adorar. Lo que como nós que invitamos com a noite tá
que Dios está maravilloso, está bondadoso, está sin igual, estimado. Pensei no 5 adorei a noite. Então nós vamos começar aqui com a forma aqui. Boda grande, maravilloso, Maravilloso, todopoderoso, Dios sin igual, te estimamos, te adoramos también. Boda grande, maravilloso, todopoderoso, Dios sin igual, te estimamos. Dios de ejército, qué manera vos, toda parte de congregación de noche, grandemente de mí, o trono Dios no está Él. Ay, confianza, noche sin nos tur, voz tan grande, así de mí. por lúbida, Señor. Puxa, assim, né? Glória a Deus. E se eu mais coisas, oh, vamos ser bota grande.
bisa basangko, pertama sana bisa, mucino, tama siya druk iriba busa, mimpuwante mesembia, perdonami. Mita sinakipa so, ekosku, Jesus asi pami, queremi. Nenhum gente riba mundo que não parece para mim. Tá, a mim tem pessoa que doctor na bisa mi mama e mi casa. Bisa não há tu rende que também make it, eta muri. Tá rende que Deus a tu uma oportunidade mais. Então ora tu na minha oportunidade, mi pouquinho da mesmo co. So mi dagai basta, ora mi tá riba cama de morto e mi tá pensa. Mi bisa tal, mi acorda bisa tal. No, Senhor, tu na oportunidade mais. Imitei ave para a glória de Deus. Tá, pensei, imita cantei, imita repeti, imita assim direct, pero tudo para a glória de Deus. Ok? Nós estamos cantando, outro que te bisa. Oh, me estima Jesus. Oh, me estima. Quando te possam de verdade estima Jesus. Romana, balaga nos expressar o amor de nos vida. Porque tanto balbo bisa vos time per bo vida, ta mostra que vos time inimigo de Deus. Vamos ser de verdade. E se vos nos time lá que cantiga aqui, convencido de verdade, ok? Vamos. Oh, how there is a name, inglês. There is a name I love to hear. I love to sing its word. Like music in my ears, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Esta conta de Salvador. Esta conta de Salvador. O amor e para salvar me cubo. Jesus.
Amen, amen. Luman ng laga, amigo ng laga, kung kanti ka na kinota di zona dushi. Ora bota dembo tristeza, ora bota dembo dolo. Laga que kanti ka na ki por rezona dembo coração. Anto do naba esperança para seguir para adiante. Quando não importa que nos passa ribe mundo aqui, ela estima nos prome e pensei tem valor para me seguir estime. Tem outro cantiga que essa aqui hope e negociei. Pero a mim também sempre não canta diz para canta para ser um tipo de oração. Eu cantiga que está convencendo que hope bia tá fácil para dúvida, fácil para entregar, fácil para você net e coisa robês. Pero Jesus awe não chumbia mais que corda a mim e abo não entregar meu irmão. Discorda quem é amado. Discorda siga para adiante, não importa o que passa. Então também sei que vamos cantar com nós hoje noite. Para que tu não palavra não, ok? Nós estamos cantando. Medita e reza mientras nós estamos cantando. Pastor, tá mais fácil que recuta impossível. Mira para trás e vira longa. Ulang tariba e sigiba. Essa aqui também tá mais fácil. Tá mais fácil. Entregar. Stop de luta para Cristo Jesus. Ora kudura vista. O bom também logre. O seguro bom tá logre. Pero corda. Pero ora vou corda com Deus Jesus. Quase é amada. E mandamos entregar e vou porvisar. Vamos para dilante, passou missa que tá espera na final. Oh, meu irmão, sigue. Dilante, passou mais grande da Jesus da conosco. E mientras tanto, aunque difícil te camina, Dios lo guarda. Que tem devoção, cante. Tá mais fácil. Pise. Kulang tariba. Oh, meu irmão, tá mais fácil entregar. Ando com stop de luta. Mi hermano entrega, vamos ser, vamos adelante, passou missa que te espera na final, sigue adelante, passou mais grande da Jesus da conosco, e mientras tanto, aunque difícil de caminar para ganar, Dios lo guardando. Passou missa que te espera na final. Sigue dilante, passou mais grande da Jesus da conosco. E mientras tanto passa, guardando Jesus. Difícil de camina para ganar. Dios lo guarda. Gloria a Dios. Él lo guía. Van para dilante, passou missa que te espera na final. Sigue dilante, passou mais grande da Jesus da conosco. E mientras tanto, aunque difícil
afirma no entregar. Jesus está guarda abo para seguir para adiante. About tomorrow, I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry over the future, for I know what Jesus said, and I know I'll walk beside him, for he knows what lays ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrows, he is the one who stands by me, and the path that be my portion may be through the flame or flood, and his presence goes before
importante may de nós. Ora me chama e dos number nang, me quero pedir carinhosamente se e dos pessoas nang e por alanta para assim e usher nang por acercar nang paduna nang regalito. E nome anta lo seguinte. Irene van Heiningen, com Aloysio Bernardina. Irene van Heiningen, com Aloysio Bernardina, por a please lanta para nós por a mirabos nang. Ok, Aloysio van Heiningen, sim? Irene van Heiningen também? Me nota me rele. Te patrasa já, ok. Usher of dois para passar na patrasa ka Irene, anto com meneer Aloysio, que também está sentado aqui banda nang. Sim? Ok, Romana. Nós está seguindo mesor agora para nós duna, nós Deus agradecimento. Agradecimento para tudo o qual ela faz para nós, todo dia aqui. E nada mais melhor para mostrar a gratidão é donando ofrenda. Pensei, Romana, laga nós donar com gozo, para Deus é Deus amoroso. Me quero chamar hoje para começar a passar e recolher a ofrenda.
Hoje noite, meu irmão, nós está continuar com o momento tão solene. Pero prometo que nós dentro da parte solene aqui, prometo que me olvidar, aguardo pedir a mim que nós por recordar humana, que amanhã que Deus quer ainda nós está começar metade de 10. Quanto nós está começar? Metade de 10. Não lo olvidar. Aí chega o momento de oração. O papel não está preparado? Se tem ainda botim algum petição, junto com o e quer tirar tem a caixa aqui, vini na momento aqui delante, pintar bo petição. Mientras tanto, como também recebo petição, tem um caso que a Bíblia está registrada de um rei que hora que estava tendo um problema sumamente grande, um problema que ele não pode solucionar de nenhuma maneira humanamente. O rei aqui, ora que ele atende, que tem outro rei mais poderoso que ele, está vindo para vir atacar, para matar toda sua gente. E Hincanan tem um problema sumamente grave. O rei aqui supia a começar a temblar. E não estava a saber que copahasi. Ora que não atrese carta pe, ela abre a carta. A Bíblia está dizendo que ela abre a carta. E ora que ela lê a carta, estava a carta de seu inimigo. Inimigo amanda bisele kiko etabai hasikune. By the way, kami bisa boy rei aqui. Kuno tava tas aqui ko asiki, etaba ta rei que tá teme Deus. Rei que tava ta servidor de Deus. E Bíblia tá bisanos que o rei aqui abini tem sua mente passe algo que é problema que tava ta acercando seu país. E agora que vou ler junto comigo em 2 Reis, capítulo 19, e versículo 14, e está lendo, está visa. E agora aí, rei Ezequias atuma a carta for de mão de mensageiro e a lese. E ela vai na casa do Senhor. Na onde ela vai? Na casa do Senhor. Estava tinha uma carta dentro sua mão. Que todo problema arriba Jesquibi. E ela põe a carta a abrir diante do Senhor. Tem a carta estava tendo é problema, é ameaça grande que estava visitando o rei aqui. Ela vai casa do Senhor com a carta. A web está vindo com boa petição, riba e pampele e nós também é carta de bo. Bota vindo com ele. Para bintir ele. E ora que o rei chega na Bíblia está dizendo, e o rei Ezequias ahasi oração diante do Senhor e avisa: "Oh Senhor é Deus de Israel, quem está sentado arriba trono, arriba de querubim, abo ta Deus, abo so de tur e reino de terra, abo atrás e terra. Inclina por favor bo orelha, oh Senhor, e tende. Abre bo uou, oh Senhor, e Amber está rezando. E mira que eu tenho ribe carta aqui escrevi. Escucha a palavra de rei inimigo Senegrip. Kiko ela manda, tem a carta aqui, Kiko ela manda para reprochar-bo. E homem aqui, hora que ela abre a carta aqui diante de Deus, quizás pensando que Deus não lê essa carta. Deus lá que põe diante de Deus. E no momento, a Bíblia está dizendo que o Senhor Deus a contestar e homem aqui, eu vou vai casa, lesa a palavra
e contesta em versículo 34, ora kunang a decidir para atacar o rei aqui. Bíblia tabisa, para sobra a mim lo defendemos, Senhor tabisa. A mim lo defendemos, está aqui e salvado. Para mim mesmo causa, para causa de meu servidor David. E no momento aí, Bíblia tabisa nos é a noite aí, kunang rondona está ángel só a salir e a matar 185.000 de homens que vêm para atacar o rei de Deus aqui. Senhor a salir na sua vanguardia, passou ela trouxe sua carta delante de Deus. E Senhor a mira sua petição. A noite, Senhor, ta mira também boa petição riba e carta aqui. Me que pedi guerreiro de oração, que ne por passa arriba e nós estamos em oração especial para e carta aqui que tu repetição que tem riba e carta nan que você não depositar a noite. Ora que homem aqui, abai cas de oração com a carta. Mesmo coisa a noite bota bem com a carta e bota tirele tem e carta aqui, nós estamos abrir essa aqui delante de Deus a noite. E Deus de Shelum vai contestar a petição, mesmo coisa ela contestar a petição de rei aqui. Vai rezar, oh Senhor Deus de Shelu, Senhor Deus Criador de Shelu, terra, lamang e tudo lo que tem dentro. A noite nós também tabini com nos carta bodilante, mesmo cos com o rei Ezequias, e é mesmo cos Senhor que estava tendo hopi problema, hopi dificuldade para o que estava a ameaçar sua vida e vida de seu povo. E carta não que nós temos aqui também a noite. Tem uma petição, problema, dificuldade, riba e carta não aqui. Senhor, maneira para ler essa carta de rei Ezequias. E Senhor, vai actuar maneira você só estava por sacando ángel contra miles de inimigos, e é ángel que só a derrotar o inimigo completamente. A noite, oh Senhor, manda o ángel poderoso meio de nós nesse lugar aqui. Então, o Espírito Santo a noite contestar a petição que está escrito riba cada carta que eu vou depositar dentro da caixa aqui. Senhor, nós te confia que você mesmo Deus ayer, hoje e para sempre. Pensei, Senhor, nesse momento aqui, Duna contesta de acordo com a vontade na cada de petições de caixa aqui. Também oração com agradecimento para tudo e contesta na que você vai Duna, em nome único de Cristo Jesus. Amém. Amém.
ela toma para ami cubo, por um regalo de viva para eternidade. Pronto, me que invita nos lanta para, e para meio de que dia mais, acaba de preparar nos coração para o que Deus que bisa ami cubo em noite. Laga com a palavra não dia que também por resonar de interbo vida. Kuta Jesus te sun quando na subida para ami cubo. E merece tur amor, tur honor, tur glória, tur cos de ami cubo. Que pa ami cubo ela dona subida. Ang cante di nuar que anda banibo, canta na voz Senhor, expresse na voz Senhor. Para mi vida Cristo a morir. O sumang borrar, Ora, livra-me. que cruz assim para mi cubo. Su cruz a carga mi pecado. E sumang clava, Su manclava, livra-me. de enterbo coração. Su vida para mí. Su vida para mí. Compramos mescom. Ela vai gravar concordar. Oh, e amor. Que amor, Deus a mostrar ao pecador maneira de oh que amor Ele a mostrar para mim. Su cicatriz não. Su cicatriz na cura-me E hasta restaurar no ser. e restaurar Permitir assim de verdade. Ela sofre para nos morena Eternidade. e goza para a eternidade. Su vida para mí. Vida para mim, su vida para mim,
Aleluia. You are worthy to be praised, Lord. Senhor, bota digno para o You are alaba. worthy to be praised. Bota digno para o alaba. Hallelujah. Aleluia. Your heads are bowed, your eyes are closed. Boca besta bahay bawawan ang tasera. Almighty God and everlasting Father, Dios está todo-poderoso e eterno. Lord of the Sabbath, Senhor de sábado. we can feel your presence in this place. Nós por cima da presença dele lugar aqui. One more time, Lord, I ask that you will use us as instruments in your hands Kumbia mas usa pedir Senhor que usa nós como instrumento na dembomang. to bring glory and honor to your matchless name. Para trazer honor e glória na bom nome. Work miracles through us tonight, Lord. Obra milagre na vida de nós a noite, Senhor. May the devil be terrified Que o diabo por ti medo. and Jesus be glorified Jesus guarda glorificar. and the people be E edified gente na guarda edificar. in Jesus' name. De nome de Jesus. Let the people say Que o amen. pueblo diz amém. Put your hands together for the Lord tonight. Be seated in the presence of the Nós Lord. por cima da presença de Senhor. The Lord is worthy to be praised. Senhor está digno para guarda alaba. Feliz sábado, gente. Feliz sábado, hermanos. Bon sabbat a todos. Happy Sabbath, everyone. Feliz sábado, rende. Dios está bom. The Lord is good, Deus está bom. and He is worthy to be Ele praised. está digno para guarda alaba. I am too blessed to be stressed. Demasiado bendicionado para estar distress. I am too anointed to be disappointed. Muito ungi para guarda desapontar. This is the day that the Lord hath made. Sabe que dia que o Senhor atraja. Let us rejoice and be glad in it. Nos regocijar e estar feliz dentro. Take your Bibles in hands and wave it in the face of the devil. O Bible de mais zoai de vista de diabo. Let him know that you are armed with the word of the Almighty God. Sabe botar arma que a palavra de Deus todo-poderoso. Don't wave your handkerchief. No zoai bolenço. Wave your Bible in the face of the devil. De vista de diabo. For the grass withereth Porque uma erva está seca. and the flowers fadeth, E flor não está marchita. but the words of the Almighty God Pero a palavra de Deus todo-poderoso stands está forever, para sempre even e forevermore. sempre. Amen. It is Amen. good to have the word of God in your hand. Tá bom para ter a palavra de Deus dentro do momento. And I know before I leave here, I will get my copy of the Papiamento Me Bible. saco para mim vai me dar cópia de Bíblia no papiamento. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Oh, my brothers and sisters, Meu irmão, I must admit to you that me menina I bolso. am not necessarily feeling homesick. Me nota assim de falta de casa, de assim de And remoei. normally I should be feeling homesick. Normalmente assim de remoei. And I hope my douche is not listening. Espero que me duche está escutando. Because you see, today I had a wonderful time. Aí tem dia maravilhoso. I had an opportunity Me tem oportunidade. to visit Punda. Vai punda. Amen. Amém. I had an opportunity to visit outra Tem banda. oportunidade de vai outra banda também. Of course, I had already visited Banda Bo. Vai banda boa acaba de cima. And I can conclude, yes, Curacao is not just a paradise, Me vou concluir, Corso diz paraíso. but the capital of Pero é paradise. capital de paraíso. Last night we talked about remember. Aí nós vamos tocar de recordar, corda. And I have something to tell you that I will always remember. Tem algo que sabe que sempre lo me corda. That is in Curacao, Está na Corso. Brother Daniels, Pastor Romano Daniel. that I ate the biggest fish in my life. Como eu come pescado mais grande de minha vida. Amen. Amém. If you can't say amen, say ouch. Se você amém, diz ouch. I so much so that I have not finished it. Eu estava assim na grande como eu come tour. And if U.S. immigration will allow me to pass through, E se imigração permite me passar, I will take the fish head back for my eu me douche. ribe cabeça para me duche. Oh, beloved friends, Querido amigo, não. it's another night of miracle. Então outra noite de milagre. It's another night of miracle. Então outra noite de milagre. Tomorrow will be a day of miracle. Amanhã Deus quer um dia de milagre. It will be a tremendous day Então um tomorrow. dia tremendo amanhã Deus quer. And I'm so happy that there are individuals who are listening via YouTube Me está feliz que eu tenho escuta via YouTube and e Facebook Facebook.
I want you to know that if you have made your minds up to follow Jesus, Mi quer para você que se você decidir para seguir Jesus, you can join us here. vou para unir conosco aqui não. You can come down and give your life to Jesus. Vou para vir entregar a vida na Jesus. Those of you who are listening by Radio Margarita, Essa você não escuta via Rádio Margarita, you can give your life to Jesus. vou para entregar a vida na Jesus. I want to greet Brother Francis Kinepa. Mi quer mandar saludo para o irmão Francis I Kenepa. want to let you know that I am praying for you. Mi quer para você como está sendo oração papo. And I remember my promise. I'm going to come and pray for you. Mi tá corre mi promessa lo vi pini essa We oração thank papo. God for the ministry of Radio Delta. Nós queremos Deus para o ministério de Rádio Delta. Dr. Aishen. Dr. Aichel. Amen. Amém. Those of you listening, Essa você que está escutando. continue to listen Siga escuta. because Jesus is coming soon. Mas Jesus está vindo pronto. What do you E say? bota avisa. Our message tonight is entitled Nossa mensagem hoje é intitulada Demonic Delusions. Engano não de Satanás. Demonic delusions. Engano não de demônio. I want us to go to the word of the Almighty God. Me quer para nós vai na palavra de Deus Todo-Poderoso. And I want us to come with me to Daniel chapter 10. Nós vai em Daniel capítulo 10. Daniel, the 10th chapter. Daniel capítulo 10. And whenever the book of Daniel is opened up, the devil is unhappy. Que hora sabe o book de Daniel, o diabo não está feliz. But the Lord wants us to preach Daniel and Revelation in the last days Pero de último dia, o Senhor quer nos predicar de Daniel e Revelação. so that God's people can be edified Assim que por Deus pode edificar and prepared for his coming. e Amen. preparar para sua venida. Amém. Daniel chapter 10. Daniel capítulo 10. And I want us to follow with me from verses number 1 to 8. E me quer para nós seguir versículo 1 até 8. The Bible says, in the 3rd year of Cyrus, king of Persia, A Bíblia diz desde 3 anos de Ciro, rei de Pérsia. a word was revealed to whom? O mensagem pode revelar a quem? A word was revealed to O whom? mensagem pode revelar a quem? A word was revealed to O Daniel, mensagem pode revelar a Daniel. who was named Belteshazzar. Quem agora chama Belshazzar. In verse 2, the Versículo Bible 2, a says, Bíblia diz, follow with me, in those days, tem dia ng A, I, Daniel, was mourning for 3 weeks. I was doing what? ami Daniel tabata hasikiko, I was mourning for 3 weeks. pa 3 dias mi não come. Verse 3 says, I ate no delicacies. Versículo 3 também diz, mi não come nada comida doce. No meat or wine entered my mouth. Ni carne ni vinho não adrenta de mi boca. So Daniel ate nothing that was douchey. You know, Daniel não come nada que tabata it's doce. strange, the etymology of the word douchey. Tá estranho é a palavra doce. Food is douchey. Comida tá doce. Jesus is douchey. Jesus tá doce. Ta douchey. Tá doce. And I have a douchey. Mi também tem doce. Very, very interesting word. É uma palavra bem interessante. I'm learning here. Me tá ensinando. He says, continue verse 3, nor did I anoint myself at all for the full 3 weeks. Tampouco me não usa nenhum unguento para 3 semanas. And verse 4 says, and on the 24th day of the first month, E repete 24 dias de primeira luna, as I was standing on the bank of the great river that is the Tigris. mesmo tá parando o canto de rio da Tigres, So Daniel is a little bit outside of Babylon. Daniel não tinha para fora de Babilônia. The Bible says in verse 5, I lifted up my eyes and looked. Minha rinsa, mi vista e a mira. And the Bible says, Bíblia tá bisa, behold, a man ata homem clothed in linen vestindo na paia de lino, with a belt of a fine gold com a sua cintura farra from Uphaz de ouro puro de ufaz, around his waist. rondou de sua And cintura. verse 6 says, Versículo 6 tá bisa, his body was like beryl, su corpo tá para maneira his herilo, face like the appearance of lightning, su corpo, sua aparência tá para lâmpada, his eyes like flaming
torches. E su uovo não tava também era flambeu, turna flam. His arms and legs like the gleam of burnished bronze. E su braço não e su pia não mas era esplendor de bronze lombra. And the sound of his words like the sound of a E multitude. sonido de su palavra não tava da maneira de multitud. Somebody ought to say, this must be Jesus. O ene bisa saque mestre tá Jesus. Can I hear somebody say Jesus? Bote ene bisa Jesus. If you believe that this description is Jesus, let me hear you say Jesus. Se botar que descrição que Jesus lá, I gamite de bisa can't hear you. Jesus. I want you on Facebook and YouTube to type Jesus. Riba Facebook e YouTube que vai botar Jesus. Verse 7 says, and behold, and I, Daniel, Agora ami Daniel, alone saw the vision. ami só a mira e vision. I alone, Daniel, saw what? Ami Daniel só mira Kiko, The vision. e vision. I want to let you know that when you are walking in the Spirit, there are some things that you will see that some people cannot see. Michele gabusa corpo can espírito tem costa com abuelo mira com outro ainda não no mira. Jesus will appear unto you and they don't see it. Jesus vai aparecer na e outro na nota mire. Sometimes the revelation will come for your life and you are in some company, but because you are the only one in the company that is connected, you will see the face of Jesus. The Bible says, for the men who were with me did not see the vision. Here you have some persons who can't appreciate your vision. They can't appreciate your dream. They can't see your dream. And the only intention they have is to kill your dream and your vision. Am I talking to somebody? But you may kill me, but the dream and the vision is still alive. Moses died, but his influence was still alive. Martin Luther is dead, but his vision is alive. Are you with me out there? The Bible says, but a great trembling fell upon them, and they fled to hide themselves. Verse 8, the Bible says, so I was left alone and saw this great vision, and no strength was left in me. My radiant appearance was fearfully changed, and I retained no strength. Pray for yourselves tonight. Pray for me tonight, because I am going to reveal who Satan really is. Are you with me? Demonic delusions. There are two forces in the world. The forces of the force of righteousness, and the force of darkness. You are either guided by good, or you are guided by evil. There are two voices that you hear in your heads tonight, apart from the voice of your douche. The voice of the Lord and the voice of the devil. I want to tell somebody listening to me tonight that there was a time in my life when I thought that the devil was only a figment of my imagination. I thought that the devil was not real. I thought that Satan was not real.
But just as how I know tonight that Jesus is not just in my imagination or a figment of my imagination, just as I know that Jesus is real, the devil also exists. And when you and I doubt the devil and underestimate the devil, we are setting up ourselves to be defeated by the devil. Hear me, saints of God. When it comes on to the manifestation of the devil, just as how the Lord can manifest his power in any form, the devil will do the same thing. Are you listening to me, church? I want to let you know that the only thing that can help us to stand against the powers of darkness, and that is Jesus. Am I talking to somebody? For I still believe that there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. Sinners plunge beneath that flood shall lose all their guilty stain. Raise your hands if you believe there is power. Raise your hand if you believe there is power. There is power. There is power. There is power. 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 Wonder working power. Not man-made power. Am I talking to somebody? Not Seventh-day Adventist power. Not Baptist power. Not Catholic power. Hello, somebody. Not Pentecostal power. But power that lies in the blood of the Lamb. Put your hands together. Oh, I am so contented tonight. While I'm preaching this message, I know that Lucifer, who has fallen and is now the devil, he's in this place. But I plead the blood. I plead the blood. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus is against you. Jesus has won the battle. Satan will always lose. The prophet Daniel was about to give his final vision. When the book of Daniel was written, originally it was not divided into chapters and verses. It was just one book. Of course, from chapter 10 to 11 and 12, the last chapter of Daniel, is the final vision that was given by God to Daniel. Chapter 10 is an introduction to his vision in chapter 11 and chapter 12. When Daniel says in chapter 12 verse 1, there shall be a time of trouble. But at that time, Michael shall stand up. Come on, somebody. Amen. Who shall stand up? Oh, not Pastor Coker. No, Pastor Coker. Not Dr. Francisca. No, Dr. Francisca. Not Pastor Cornwall. Pastor Cornwall. Not the
Queen of Holland or not the King of Holland or not the King of England or not the President of the U.S. But at that time shall Michael stand up. Hallelujah. 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 But in chapter 10, there is a special message. In chapter 10, one of the tools to fight against demonic delusions and what do I mean by demonic delusions? I'm talking about the working of the forces of darkness. I'm talking about the work of the devil. I am also talking about deception of the devil. One of the tools that you will use to destroy the enemy, that is the power of prayer. There is power in prayer. Before I could preach, I was taught by my grandmother how to pray. And sometimes we need to stop the preaching and just pray. 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 Because there's power in prayer. Am I talking to somebody? When I was much smaller, I feel like I could pray better. But I have too much theology in my head. I understand God too much. That is why sometimes I have to find some members who have strong faith and who don't know a lot of theology, but they know God. Am I talking to somebody? Sometimes we don't value these persons. Can I preach to somebody? But praise God Almighty, if it weren't for these persons, I would have been dead already. Because when I trust in my theology, the only thing that they trust in is the power of prayer. Hallelujah. I came by here to tell somebody in Curacao, prayer is not outdated. Aruba. Prayer is not outdated. It is still the answer. It is still the answer. I don't care how much degree you have. I don't care how much you know. Prayer is still the answer. Hello, somebody. Pray for your wife. And pray for your husband. Pray for your children. Pray for your finances. Pray for your sickness. I said there is power in prayer. Amen. The Bible says, if you go back to the central text, Daniel chapter 10 and verse 1. Daniel capítulo 10, versículo 1. The Bible says that in the 3rd year of Cyrus, king of Persia, a word was revealed to Daniel whose name was Belteshazzar. Let me deal with the context of the passage. Now, what is the 3rd year of the reign of King Cyrus? Daniel's final prophecy is not beginning with the
kingdom of Babylon, Não te começar que reino de Babilônia, but the kingdom of Medo-Persia. pero que reino de Medo Pérsia. Are you with me? Bota comigo? Stay with me, saints Queda of comigo. God. Santo de Deus, queda comigo. And this prophecy will continue right until chapter 12. É profecia que está seguindo no capítulo 12. For we must understand prophecy. Pois nós precisamos compreender a It profecia. tells us where we are now, Esta pessoa não está agora aqui. where we are going. O não está baiando. Have you heard Batende? of the church of God Que a igreja de Deus that is moving está moviendo. not according to the works of pastors, Não de acordo com a obra de pastor, não. but according to prophecy? Mas de acordo com profecia. The third year of Cyrus É de 3 anos de rei Ciro. is approximately 535 BC. Tá, mais ou menos 535 promete Cristo. BC means before Christ. Tem significar promete Cristo. Are you with me? Bota comigo? By this time, Ne tempo aí, Daniel was an old man. Daniel está botando homem biel. In my research, Daniel would have been approximately 87 years Eu old. research me dá pensa que tem mais ou menos 87 anos. How do I know that? Se como isso é, If you go back to chapter 1, se eu vai back no capítulo 1, when Daniel was taken away captive, ora na que Daniel den cautiverio, taken away from Judah, tomar fora de Judá, locked up in handcuffs, den Mará, taken into captivity vai den cautiverio, by that wicked king Nebuchadnezzar o rei malvado em Nabucodonosor, in 605 BC. den 605 promete Cristo, He went down into Babylon. ela vai Babilônia. Daniel was approximately 17 years old. Daniel tem mais ou menos 17 anos. But I may be carried away into Babylon, Por guarda e vai Babilônia, but I will still have the heart of Zion, of the God of Zion in my heart. toch me tem coração de rei, é Deus de Zion de meu coração. Let me say it again. You may carry me into Babylon, Por aí vai Babilônia, but I will still have Zion in my heart. lo me tem Zion de meu coração. You can take away my house and Por quita minha casa, take away my car, e and meu auto. still I will trust him. Do I Toch have a lo me witness? confie, me tem testigo para You can take away my son and Por quita meu. take away everything I have, Kita and turcos ko mi ti. even my douche, but Hasta mi dushi. I will still trust him. Toch lo me confie Is dentro. there anybody here who will still trust him? Tiene ainda que ta confie. As long as you have breath, Te ora que bati you roseia. will trust in the Lord. Lo va confie den Senhor. Daniel Daniel, became popular in Babylon. abira popular den Babilônia. He was given an honorary position. Ela tem uma posição de honor. But in the third year of Cyrus, something happened. Por de 3 anos de rei Ciro, algo sucedeu. If you're a careful reader of scripture, Se botar essa escritura cuidadosamente, you can look at Ezra chapter 1 and vai na Esdra capítulo 1. make note of that and read it when you go home and mark it in your Bibles. And Nota sei e ora vai casle marca no Bible. Ezra chapter 2 Esdra capítulo 2 and Ezra chapter 3. e Esdra capítulo 3. But by the time we get to Ezra chapter 4, Ora chega na Esdra capítulo 4, there is problem. tem problema. What is happening here O que está passando aí não? is that Cyrus, O Ciro, the Lord had used Senhora usa an unbelieving king o rei com nota crente to liberate Israel. para livrar Israel. Hallelujah. Hallelujah. How many of you who know that God will allow your enemies to become your footstool? Quanto você sabe que Deus permite o inimigo não liberar coisa Am I talking to somebody? Está piando com persona? How many of you know when your enemies open their mouth to curse you, Ora que o inimigo abre boca para maldicionar, blessing will come out? bendição lo sale fora. Put your hands together. Agora nós aplaudir. Here is it, my brothers Até aqui na minha romana, and sisters, that Cyrus allowed the Jews who were in captivity Ciro permitiu o Dio não está em cautiverio to go back to Jerusalem para back Jerusalém to rebuild the temple. para restaurar o templo. I want you to follow me, E que para você seguir-me? because you see, this is prophecy now. Pois agora você está profecia. Because in Daniel chapter
8 and verse 14, Den Daniel 8:14. Daniel says, unto 2300 Daniel days, bisa 2,300 dias nang. then shall the sanctuary E o santuário be cleansed. no guardo limpia. If there is no rebuilding of the sanctuary, No reedificar o santuário, there can't be any offering of sacrifices. não pode sacrifício não. And if there is no sanctuary, Se não tem santuário, there is no hope that Jesus would come. não tem esperança que Jesus vem. Am I talking to somebody? Papiando com persona. So Cyrus freed them to go back home. Ciro liberana para baikas back. And they reached Jerusalem. Na chega Jerusalém. They started rebuilding the temple of the Almighty reedificar o God. templo de Deus Todo-Poderoso. But trouble came. Problema bini. The Samaritans came Samaritano nang bini. and asked the Jews, Ya puntre udiu nang. we want to rebuild this temple with you. Nós que yuda po sandre esse templo. The Jews refused. E udiu na aninga. And so this is what the Samaritans started doing. Essa que o Samaritano na comissão de hasi. This is what also Satan started doing. Essa que Satanás comissão hasi. Get this point. Tu me ponto aqui. By the time you reach chapter 4 of Ezra, Orbe capítulo 4 de Ezra. Daniel received a sad news. Daniel recebeu notícia triste. Let's go to verse 2 of Daniel chapter 10. Daniel capítulo 10 versículo 2. The Bible says, in those days I, Daniel, was mourning for 3 weeks. Why was Daniel mourning? De dia nang Daniel tapa na raw pa 3 semanas. Di ko tapa na raw. Why was Daniel fasting? Di ka tapa ayuna. Because the enemies of God's people Os inimigos do povo de Deus sent messages to King Cyrus manda mensagem na rei Ciro for him to stop sending support para stop de manda sostén to build the temple in Jerusalem. edificar templo na Jerusalém. The temple was very important to the templo Jews. tá mais importante para o judeu não. You take away the temple and they would die. Se botar um templo na lomuri. The temple is the center of their worship. É templo de centro na It's adoração. at the temple that they would offer sacrifice. É templo na oferecer sacrifício. It's at the temple that they would receive justification. É templo na It's at the temple they would have forgiveness for their sins. É templo na perdão de não pecar. I don't know about you, brothers and sisters. You can take everything away from me. But if you take away Jesus, I am nothing. Do I have a weakness in this church? Let me tell you something. If I wake up one morning, one Sabbath morning, and I can't go to church, I feel miserable. I don't know about you. Do I have a weakness? Do you agree with me? I can't stay at home in my bed and watch television. I have to go to church to receive my blessing. Hello, saints of God. I want to let you know that the Jews were in trouble. And when I did my research, Satan was also working upon the mind of Cyrus. Demonic forces was working upon the mind of Cyrus to change his mind to defeat the people of God. Oh, I want to preach here tonight. Church, I want to ask of you to do something. Pray for pastors. Am I talking to somebody? You might not like your pastor because every pastor might not be a favorite pastor. I tell people I might not be a favorite pastor, but I am a servant of God. You should still respect me. We need to pray for leaders. Don't always criticize them. Pray for them. Because when the devil wants to destroy the church, the first person he attacks is the pastor. Am I talking to somebody? And then he attacked the elder. Pray for your political leaders. Pray for the ministers of government.
Pray for those who sit in parliament. Reza pa sangue dentro parlamento. Let me say amen loud on Radio Margarita so that they will give me my passport. Amen. Let me say amen yan ang tatunay mi passport. Pray for the president. Haz oración pa presidente. Pray for them every day. Haz oración mo ng kada dia. Because the forces of darkness, Você força na escuridade. Satan work upon their minds. Satan sa arriba na mente. Because when he wants to destroy the church, Você quer destruir a igreja? he attack the leaders. Ataca o líder na. When he wants to destroy the nation, Ora ataca na he destruir a attack nação. the politicians. Ataca o político Am I na. talking to somebody? Copiando com persona. Pray them up. Haz oración pa nang. Am I talking to somebody? Tá copiando com persona. That was the problem here. Exactamente o problema aqui não. Satan had possessed the mind of Cyrus. Satanás possede a mente de Ciro. When Daniel heard that, Para Daniel atende sei. Daniel said, listen, Daniel precisa there escutar. is power, Tem poder. power, Poder. wonder working in the blood of the Lamb. There is also power in prayer. Tem poder também de oração. Daniel said, listen, Daniel precisa escutar. not only will I pray, Não só ele essa oração, but I will fast. lo milhona também. The solution to our problem today A solução para os problemas can be rectified through fasting and prayer. por rectificador de oração e ayuno. What the church need is more fasting Lo que a igreja tem que ser mais ayuno and less feasting. e menos fiesta. More fasting Mais ayuno and less e feasting. menos fiesta. Less faction, less groups, Menos grupito. and more action. E mais ação. Less talking Menos papiamento. and more working. Mais trabalho. Am I talking to somebody? Falando com persona. When you are in problem, Ora tem problema. when your marriage is in problem, Ora o matrimônio tem problema. when your children are on drugs, Ora o não tá riba droga. when you have lost your job, Ora perde o trabalho. when your boss fire you, Ora o bas que tá foi trabalho. when he tells you that this is your last day you will work here, Ora pessoal que sabe que o último dia que eu vou trabalhar. don't you worry. Não preocupa. Go down on your knees. Tá riba por o dia. Am I talking to somebody? Copiando com persona. I have a word for you. E tu palavra pabo. I have a word for E you. tu palavra pabo. When I am in trouble, Ora tem problema. I don't look to my theology. Minta wa teologia. I look to my Minta wa mi neology. rudia. Am I talking to somebody? Copiando com persona. Because there is power O son tem poder. in neology. Tem rudia. There is power Tem poder. in neology. Tem There is rudia. knowledge Tem in conhecimento. E theology. teologia. Tem But teologia. O power poder. in Tem neology. rudia. Hallelujah. Aleluia. Daniel fasted Daniel ayuna. for 21 days. Pa 21 dia. 21 days. 21 dia. I've done 21 days many times O fasting. bebia ayuna 21 dia. This is like a partial fast. Então, ayuno parcial. When you do it for 21 days, Ora você pa 21 dia, of course you will lose some pounds. logo perde algum liber não. Am I talking to somebody? Copiando com persona, You will lose some pounds, logo perde tiki peso, but you will gain strength pero logo spiritually. gana força espiritual. You see, Daniel is accustomed to 10 days. Daniel tem costume de 10 dias. He did that in chapter 1. No capítulo 1 lá se sei. Now he has a greater battle. Agora tem batalha mais He grande. can't do it for 10. E não pode ser para 10 dias. He must go for Mas 21. vai para 21 dias. Am I talking to somebody? Copiando com persona, And I guarantee you me tá garantizado. that you will receive your answer Que lo bahaya bo contesta. from the Lord. For the Senhor. Daniel was praying. Daniel estava haciendo oração. And verse 4 says of Daniel chapter 10. Daniel capítulo 10 versículo 4 The Bible diz. tells us, verse 4, Capítulo on the versículo 4. 24th day of the first month, I was standing on the bank of the great river. And watch what happened now, verse 5. Riba di 24 dia Watch what, promeluna. I lifted up my eyes and looked,
and behold, a man clothed in linen with a belt of fine gold. Hallelujah. Point that I want to teach you is that when you fast and pray against satanic delusion, who will appear unto you? Who will appear unto you? Jesus will appear unto you. Let me hear the church say Jesus. Jesus will appear unto you. Jesus will appear unto you. Oh, Daniel continued in verse 6 tells us, gives us the description, and unto verse 7. You see, John also on the Isle of Patmos in Revelation chapter 12, Revelation 1 and 12 to 15. John saw the same description. And I turned to see the voice of a voice that spoke with me, and having turned, I saw 7 golden lampstands. Verse 13, the Lord continues to speak, and in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man. Can you see it? John was on the Isle of Patmos. But who came and ministered unto John? Jesus Christ himself. Daniel was in vision. And Daniel fainted in vision. Daniel chapter 10 and verse 10. Let's look at verse 10 of Daniel. Daniel fainted while he was in vision. Daniel chapter 10 and verse 10, what the Bible says. Daniel chapter 10 verse 10 says, suddenly, read church what the Bible says, suddenly a hand touched me. A hand what? A hand touched me, which made me tremble on my knees and on the palms of my hands. Oh, we sing the song, shackled by a heavy burden neath the load of guilt and shame. But then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me. Oh, he touched me. I want to let you know, my brothers and sisters, that when you are in trouble and you call upon God, who will touch you? Who will touch you? Who will touch you? Jesus will touch you. And when Daniel was touched, immediately Daniel was revived. He received strength. He received power. And verse 11 of Daniel chapter 10. This is where I feel like preaching now. Watch this, church. The Bible says, and he said to me, oh Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you, and understand upright, for I have now been sent to you. Verse 12 says, then he said to me, do not fear, Daniel. Can I talk to somebody? He says, be not afraid, Daniel. Watch this now. For from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard. Verse 13. The Bible says in verse 13, I want to punch verse 13 now. I want you to look at verse 13. The Bible says there is a but the prince of
the kingdom of Persia E prese rei di Persia. withstood me 21 days. Astrobami pa 21 dia. And behold, Yata. Michael, Miguel. one of the chief princes, Onde príncipe ng principal. came to me Abiniser kami. and helped me. E ayuda-me. Let me tell you something. Go back to verse 12. Vai back versículo 12. Verse 12 Versículo 12. says, then he said to me, Ele bisami, do not be afraid. não tenha medo. Let me tell you something. Lagay bisabo algo. Daniel, what happened is that Lo que está pasa ta. Daniel was fasting Daniel estaba ayuna and praying, y haciendo oración. and the Lord heard his prayer. Señor escucha su oración. Because when you and I pray, Pastor no hace oración. God listens. Dios te escucha. Can I talk to somebody? Papi con persona. When you and I call upon Oro him, se ama riba je. he is ready to Está claro para answer. contestar. Can I tell somebody tonight? Piso persona de noche. My God is great. Dios está grande. My God is awesome. Mi Dios está maravilloso. His phone is never busy. Su teléfono nunca está ocupado. He never goes on vacation. Está vai na vacancy. My God never gets Mi COVID-19. Dios nunca está en He COVID-19. never gets cancer. Él no está en cáncer. He can't get AIDS. Él pone AIDS. He's the King of Kings Este rey de reina. and Lord of Lords. Señor de señora. Let me tell you something. Lagay bisabo When algo. we pray, Oro sa oración. God is going to send us the answer. Dios hermano no se He will contesta. say yes. Le bisa sí. Then he will say no. Le bisa no. But sometimes Pero te envía. he will say wait. Le bisa guarda. But don't you worry. Pero no preocupa. They that wait Están que espera. upon the Lord Va Señor. shall renew Lo haya. their strength. Forza renova. They shall mount up Nalo. with Va wings arriba con ala na. as eagles. Era águila. They shall run Nalo corre. and not be weary. Sin cansa. They shall walk Nalo cana. and not faint. Sin fan. So teach me, Lord. Señame Señor. Teach me, Lord, Señame Señor. how to wait. Como espera. Let me tell you something. Lagay bisabo algo. The Lord heard Daniel's prayer, Señor escucha oración de Daniel. but he had dispatched Pero la manda. an angel Ángel. to give Daniel Paduna Daniel. the answer to his prayer. Contesta pa su oración. You see, my brothers and sisters, Mira mi romana. you and I need to know Nos mester sa. that when we are in trouble, Ora kung sa diyan problema. God will send an Dios lo angel manda ángel. to our rescue. Para rescatarnos. I want to tell somebody, Y que piso persona. from the day you were born, Por día kumanansa. God assigned an angel by your Dios side. asigna un ángel na Am I babanda. talking to somebody? Hablando con persona. Oh, you should have been dead already. Pues está muerto capa. You should have been dead already. Está muerto But capa. while you were crossing the road, Ora mo tata cruz sa kaya. while you were on the bridge, Ora mo tata libabro. you should have died. Como será muri. But your angel, Pero mo ángel. your angel Ángel. rescued you. Rescatabo. Your angel Ángel. rescued you. Rescatabo. I am a preacher Ito predicador. that believes quiere in the El power poder. of angels. Y ángel na. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Help me, Holy Ghost. I dame feel Espíritu like Santo. preaching tonight. Necesito me predicar The noche. angel of the Lord El ángel del Señor. encampeth Está rondó. round about them Rondó. that fear him. santo teme, Señor. I can walk Mi pocana. through the valley of Por the el valle. shadow Mi sombra. of death. Mi morto. Death can't do me Morto no puede anything hacer mi nada. because there's an angel. Porque un ángel. There's an angel. ángel. When evil spirits Ora espíritu na try malo. to try to kill me, Trata de matar-me. my guardian Mi angel, ángel guardador. cover me, Está cobrir-me. cover me, Está cobrir-me. cover Está me. cobrir-me. Angels Ángel nang. are ministering spirits Espíritu Santo está ministra. sent forth to minister. Manda para When you and ministrar. I are in trouble, Ora wala tayong problema. God sent angels Dios ang ángel to na. our rescue. Para And rescatarnos. when our angel fail, Kung os ángel ng the fire. Holy Ghost Espíritu will Santo. come up and Lobini. pick you up and Lo alzabo. turn you around and Raiboron. plant your feet Pone on bopia. a solid ground. Si batera firme. Daniel! Daniel. Daniel! Daniel.
You fasted. Basi, And you prayed. Basi oração. And you thought that I had forgotten you. Ba pensa ko malubidado. It's because Tapa sombra. there was a battle Dati batalha. between the angel Gabriel. Entre Angel Let me Gabriel. explain it to you. Dá-me explicar, bem. You see, when Lucifer Ora que Lucifer lost his position in heaven, perde sua posição no cielo. Gabriel took his place. Gabriel toma seu lugar. Am I talking to somebody? Tapiando com persona. Lucifer Lucifer is now on the earth. tá a ori bater. He is the devil now. Eta diabo a ori. He's like a roaring lion. Eta para leão que tá Daniel, Daniel. his prayer was heard. Sua oração o ori escutou. Gabriel Gabriel was sent to rescue a Daniel. ori mandar para But resgatar the Bible Daniel. said the prince of Persia, É rei de Pérsia. the prince of É príncipe Persia, de Pérsia. Satan Satanás. is the prince of this É world. príncipe mundo Am I aqui. talking to somebody? Tapiando com persona. The devil, Diabo. he had a fight Dati with peleia. the angel Gabriel. Que Angel Gabriel. You and I need to know Nós mestersa. that sometimes O timbia. why your prayers Menos que a oração are not yet não está answered contestar ainda. is because there's a battle. Então tem batalha. There's a Tem battle. batalha. The devil Diabo wants to block your blessing. que bloque a Am I bendição. talking to somebody? Tapiando com persona. He wants to rob you É que hortabo. of your blessing. A bendição. He wants to kill you. É que matabo. Am I talking to somebody? Tapiando com persona. Let me tell you something. É que embisabo algo. Because I know Só missa. that the devil O diabo is mad with me. tá rabiar com. He will be mad with my family. Tá rabiar com minha família. Sometimes in the night, Tibe à noite. I wake up and Talanta. I go in my children's room and Vai de câmara de milhão. I pray over them and Tá I oração ribanang. pray over them Tá and oração ribanang. I cover them and I. Cubre nang. My douche says, Me duche tabisa. you're not tired. Bom tá cansado. You don't want to sleep. Bom que dormir. But when I know Ora missa. that the devil is bad, O diabo tá I malo. know my only weapon Missa com is único to arma. cover. Tá para cobrir. Is to Tá cover. para cobrir. Because while they are sleeping, Eles estão dormir. demons Demônio will attack them. não atacar But when I cover them Ora me cubre with nang. prayer, Oração. when I cover Ora them me cubre nang. with prayer, Oração. when I cover Ora them me cubre nang. with prayer, Oração. everything Turcos. will be all right. Tá bom. Can I talk to somebody? Papai com persona. Gabriel Gabriel. was battling with the prince of Persia. Que príncipe Pérsia. Gabriel, Gabriel. when I was young, Ora você tá jovem. I used to watch boxing. Tá tá boxing. Am I talking to somebody? Tá papiando com persona. And when I'm watching boxing, Ora você wag de box. I'm doing this, lick him, Me tá aqui. lick him, Dale. lick him. Dale. I can see the angel Gabriel E por mira Angel Gabriel. gave the devil Duna diabo. an uppercut. Uppercut. Poof! Pow. The angel Gabriel, Angel Gabriel. the angel Gabriel Angel Gabriel. fell on the A ground. cair basuela. But Gabriel got up back again. Gabriel lanta trobe. But the devil, Pro diabo. this time, E biaki. gave Gabriel A Duna a Gabriel. Van Damme kick. Vanam cake. Am I talking to somebody? Papiando com persona. Gabriel fell down. Gabriel dalabao. And Gabriel Gabriel. is wounded. Tá herida. But you see, I am still in trouble. Ora toham tem I problema. am still in trouble. Me tá tem problema ainda. God the Father Deus é tata. say, wait a minute. Pisa guardo rato. Cornwall is in trouble. Cornwall tá tem problema. It seems like Gabriel Você Gabriel? can't handle the devil. Tá parecendo nem correndo o I diabo. hear the Father saying, Tá tem tata bisa. where is Michael? Hallelujah. Miguel tá. Where is Onde Michael? Miguel tá. Where is Michael? Onde Miguel tá. Michael Miguel. in French, Na francês. it's Michel. Tá Michel. In Spanish, Na espanhol. it's Tá Miguel. Miguel. In Creole, Na crioulo. it's Michael. Tá Michael. In English, Inglês. it's Michael. Tá Michael. Michael. Miguel. Do you know who is Michael? Você quer Miguel tá? Do you know who is Você Michael? quer Miguel tá? Do you know who is Você Michael? quer Miguel tá? You see, anytime Que hora? you hear Michael, Você tem Miguel? that's the battle name. Esse é o nome For de batalha de Jesus. Jesus. Hallelujah! Aleluia. Hallelujah! Aleluia. Hallelujah! Aleluia. Hallelujah! Aleluia. The Father says, E tata bisa. Michael! Miguel. Michael! Miguel. Where are you? Onde botar? Michael said, Father, Tata. Father, Tata. I have already drop Yeah, kick. drop kick. I've already drop kick
The old devil. Am I talking to somebody? The devil has lost the victory. The devil has lost the battle. Michael. His name is Michael. When you and I are in trouble, when problem come in your life, call upon Michael. Call upon Michael. Call upon Michael. Hallelujah. 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 Tonight, where is Michael? The Bible says, at that time, shall Michael stand up for his people. Daniel 12 and verse 1. But tonight, Michael is sitting. He's sitting down because he's seated at the right hand of the Father as my advocate. Can somebody praise the Lord? When you commit adultery, Michael is sitting. When you commit fornication, Michael is sitting. When you lie, Michael is sitting as our high priest up in glory. He sits as our lawyer. But hear me somebody. Hear me somebody. Hear me somebody. Somebody who needs to get baptized tonight. Somebody who needs to run to the altar. Somebody who needs to cry out to Jesus. One day. One day. Carla, I say one day. One day. Help me, Holy Ghost. One day. Michael will not sit anymore. Michael will not sit anymore. Michael will stand up. And when he stands up, it is finished. Because of that, you need to pray. Pray on. Pray on. Because of that, you need to pray on. Pray on. Pray on. Pray on. Pray on, pray on. Let me tell you something. This is a serious message. I have had several encounters with the devil. Give me two. The hour is late, but give me. This is the last night. Let me tell you something. I was baptizing a young lady 4 years ago in Turks and Caicos. She was possessed by demons. And when I took her in the sea, I heard a roaring in the water. But I know that I know who has the power. When I lift my hand and I said, in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, she went down. I want to let you know there was no roaring anymore. I say shout Jesus. She shouted Jesus because there is power in the name. In 5 years ago, we were having a big crusade in Turks and Caicos. About 5 or 13 persons were possessed with demons. We did not know they were working with evil spirits. While we were in the water, baptizing them and singing, the devil was mocking some of the persons. The devil said, you don't even deserve to be here. I know you. You are sleeping with a woman that is not your wife. The devil look at some of them and say, look how are you dressed? You're not dressed properly. They were singing and the devil was mocking them. I came out of the water and I called the elders and we started
pray. Nós comecei a hacer oração. Because we know that there is power in prayer. Poder de oração. Am I talking to somebody? Com persona. The devil started manifesting himself. Diablo começou a manifestar su mesmo. There was a lady dama who was a worshipper of Satan. And every time we try to baptize her, when we plunge her, she still came back up with the devil. So the Lord told me something. I said, I have never done it before. But maybe she needs name and baptism. When I thought about it, I said, maybe I will get in trouble with my church. Maybe the church will take away my license as a pastor. Iglesia não quita minha licença como pastor. But the Holy Ghost said, Santo baptize the woman 7 times. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Let me tell you something. I say, elders, we're going to baptize the woman 7 times. Some person say, no, pastor. It's 1 time. But sometimes I don't need everybody to agree with me. I just need somebody to agree with me. I put her down 1 time. She still had the devil. The second time, still had the devil. The third time, still had the devil. Fourth time, still had the devil. Fifth time, still had the devil. Sixth time, still had the devil. But that 7th time when I plunged her, she went down. And when she came up, she was shouting, Jesus. Amen. 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 Jesus. 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 That's a special baptism. Pray on, pray on, pray on. Is there somebody who wants deliverance tonight? Sing the song, pray on. Is there someone tonight who wants a breakthrough? Pray on, pray on, pray on. Stand with me, church, stand with me. Hallelujah, 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 hallelujah. Armada de Judá, en di temor, ora nang escuche multitud, Kutabata cercando, rezando para liberación, victoria comienza. There is someone tonight who has decided to be baptized. You know yourself. Come. Come to Jesus tonight. Hallelujah. Put your hands together for her. If you want to be delivered from the devil tonight, come to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pastors, come forward. We're preparing for the water to be troubled. Come to Jesus tonight. God bless you. God bless you. Cancer will be healed. Sickness will be healed. Canta. Victoria luego ti seguirá. Ora pregunta nada sin contesta. Oración taparse en vano. Nada hace un diferente. Hallelujah! 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 Come
Jesus tonight. Come to Jesus. Come to Jesus and you will be saved. Y contesta na camina seguiresa abote sunku Cristo ta busca así oración él lo libra modifica o queda na rodilla pasó batalla lo gana. The water will be troubled. We will be having the baptism tonight. Jesus wants to save you. Give your heart to Him tonight. Be delivered. Be liberated. Be delivered in the name of Jesus Christ. Pray with me. While the track continues to play or the pianist plays, Father, in heaven, we can feel the presence of Jesus in this place. We can feel Him moving on the radio. We can feel Him moving on Facebook. The devil hates this message. Thank God it went forth with power and authority and clarity. Someone is delivered tonight. Thank you for using me as an instrument. For using hermana Carla. Thank you, Jesus. It's all in your hands. It's all in your hands. It's all in your hands. Amen. Amen. As the pastors take the candidates, I want that song one more time. It sounds sweet and papiamento. Be seated, everyone. As we prepare for the baptism, it sounds sweet and papiamento. I have to learn papiamento. It don't sound like that in English. Amen. Amen. Hermana de Judá, hindi temor, ora nang escuche multitud, cotabata cercando, rezando para liberación, victoria comienza, ora nos llama arriba, Señor, esta clava escuchando, así oración. Abote sunku Cristo ta busca así oración esa kiloli But I am walking through this auditorium praying for you that you will gain the strength to surrender. I'm praying for you. It's the last night. I may die tomorrow morning. But if I die, I want to know that I gave you the opportunity to accept Jesus Christ. God is calling you. Don't be disobedient to the voice of the Lord. Listen to the Holy Spirit. He's moving in this place. Don't worry about the time. Because when the Holy Spirit is moving, He is in control about time. Sir, you know yourself. You have been listening every night on Facebook. Yes, you.
Get a taxi. Busca taxi. We will pay for the taxi. Nós lo paga bus. And find your way to this auditorium in Buena Vista. Papine lugar aqui na Buena Vista. We will wait for you. Nós te guarda ali, babo. Young lady, Joven, dama. you know yourself. Pouco não sei bom mês. Every night you come Toda noite bota bini. and you sit and you listen Bota sinte, bota escucha. and you go back home. Bota vai casa back. The Lord Senhor, is calling you. tá chamando bo. Is there one more person Tu persona mais who would like to stand porque para and hold my hand e tem mi mão and walk with me e cana comigo. and say, Pastor, Pisa pastor, thank you for coming to Curacao danke ko abin corso. to help me find Jesus. Para ajudar-me topa com Jesus. Your blood O sangue will not be on my shoulder. lota riba mi schouder. Is there one more person? Tu persona mais. Who is that person? Quem persona eita? You know yourself. Vou conhecer bom mês. The Lord knows you. Senhor conhecebo. This message E mensagem aqui is for you. tá para abo. Very serious message. Mensagem mais sério. You will never hear these messages popular preached. Não vou ter mensagem aqui agora predicar Preachers are not popularmente. preaching these messages anymore. Predicador não tá predicando mensagem aqui mais. They're preaching about money Tá tocando sem and e prosperity. prosperidade. But I am telling you Pero me tá avisando bo, that Jesus is coming. que Jesus está vindo. Look what is happening in the world O que today. está passando no mundo awe? I am certain Me tá seguro. Jesus is on his way. Jesus está na caminha. I want to leave it in your hands. Me tá lagay den bomang. I leave it in your hands. Me tá lagay den bomang. Amen. Amen. Praise Him. Nós agradecemos a cada que estava presente hoje noite. Também estão que estava seguindo nos live via social media e através de rádio. Danke para sintonizar-nos hoje noite. E nós esperamos amanhã, para 9h30, no mesmo lugar aqui na Barbados Vergesum, ou também nas plataformas para nós poder continuar com o tema de manhã. E o tema de manhã, Lota? You can run, but you cannot hide. Sumamente interessante trobe, dus nos espera. Being aqui na SDI, se você besta nos online, being de suficiente lugar, more than welcome. Anto para sono kote awe noite, nos espera de miro basang mayang kujuske. Basang kore safe, anto tinha tushi a noite velha. Danke para acompanhar-nos. Sistema yang estão com seguindo-nos na plataforma e rádio oyente. Danke para sintonizar-nos. Bendição e tema yang o Deus que.